an kun benu go terun kana wakati su na wutu malike no na madina no ketu o tagare ke wakati lenki alagamisa utin kasun karago sino wujunu fili tampile arobane ubare benu ga kite onaru kun kinyanda o tagan bismillah sababe togongani M5 RFP nigara muru sariyan kompen kamranke maga ana sentenkara be gani depute bulon kawancanga M5 RFP ngadanya kompe kebe ganta sariyari M5 RFP kendo sapatananu amuru foni ko politiki fedenu yagemo kafo ado kibarindanu kite ken kawana kuti lenki algamseke nangemu utin kason karagon sino wujunu filitampile arobane jabi no benu gana bugari onara ga tuindi kenne ogana bugunonga ona diga nara kasubane nogondi ida polisunu filikari nara nogondi nara maran kama kisi tangani balago keya ko idangi teke yogoda marfan katu polisu yogoi goti kebera MK hikenya wuro nogonyari igara kebe ko yugo ke bugu goliranye tiwara kandi na daga yige ana ko serkalane ke gara batwa walma ata gonteni na dugu kandi aro bane ara marfan katai ken fale ayme marfa ara ken la kitende na ya kwa gara du karea saro kenga akanka karake mogo banari akanye police ay kilin kasara beganya zambu jamane nyumankenti jamane na ware sunonga bitosiki na utu lenki alagamsake utun kaso nkarago sino wujunu filitampile arobane na anajope zorerin pagatinga na muru malile mensura besundua kubenu ga togo ke kasarari aksida beganya tarata ke kota utin kaso siko sino wujunu fili temple arobane zambu kengo wo sewu maranga tanaga terefo kun kon togari tanjikere fo kun jogi mogosiri ababura malinda rapono yanka nangare naganendi kun bito siki nogondi kubare benu ganyo magani kinyanda kai kunya faike o tagara no gemni duna ko tatane assalamu alaikum